Mega Grace on Vuma FM, Adult Radio for the Young at Heart. It's 5 minutes before 6 o'clock. And ngalesi sikhathi kusuke sengithi bamba sengiyavala ekseni. Bamba ke sengiyavala ngaphambi kokuqala usuku lwakho. Ngivumele ngikufundele ivesi elilodwa this morning. Incwadi kaPhilippians chapter 3 verse 13. Bazalwana ngisho ukuthi mina uqobo sengikubambile. Kepha kunye ngikwenzayo ngikhohlwa ngasemumva ngizelulela kongaphambili. Nanti ivesi engicela ulibambe bamba sengiyavala ekseni. If you do not leave your past in the past, it will destroy your future. Uma ungakuvumeli ukukhohlwa izolo lakho nemumva lakho kuyokwenza ukuthi kulimaze kuphinde kubulale nekusasa lakho. Uthi umpostoli ngiyakhohlwa ngasemumva kodwa ngizelulela kungaphambili. Kunabantu abaphilayo namhlanje kodwa basabanjwe izolo labo, basabanjwa amaphutha bawenzile izolo, basebanjwe izinto ezimbi ezenziwe ngabantu kubona. Kodwa uthi umpostoli ngiyakhohlwa ngasemumva bese ngizalulela kungaphambili. Ngoba ngivuma ukuba izolo lami lilawuli namhlanje lami. Ngoba mangivumela izolo lami lilawuli namhlanje lami, lokho kusho ukuthi ikusasa lami ngeke ngikwazi ukuphila kahle kulona ngoba ngisuke ngaphila kwizolo namhlanje. Kodwa khohlwa izolo lakho. Yebo bakhona abantu abakulimazile izolo, ungavumi ukuphila kwizolo lakho. Phila kwinamhlanje lakho ukuze ikusasa lakho lizoba ngcono kunezolo lakho. Ngiyakhohlwa ngasemumva bese ngiyilulela kulokho ngaphambili. Kunabantu uNkulunkulu abafuna ukubayisa indawo ezingcono zempilo kodwa they are still living in their past. Na namhlanje basakhala ngabazali abangabakhulisanga sebeneminyaka engaphezulu kwe-40 basaphila kwizolo labo. Na namhlanje sekuphele 10 years kodwa kusenabantu abangafuna ukubakhulumisa ngoba benza into ethile kubona 10 years ago. Ukuhlala kwizolo lakho akulimaza abanye abantu kodwa kulimaza wena. Uma uNkulunkulu efuna ukwenza into kuwe kumele uzifundise ukuzame nokungaphili kwizolo lakho nakwimumva lakho. Abanye basabanjwe amaphutha abawenze izolo. Ungakuvumeli ukulawulwa izolo lakho, ungakuvumeli ukulawula amaphutha izolo, kodwa khohlwa okwayizolo uphile kwinamhlanje ukuze uzobona ikusasa lakho lizoba ngcono, uzobona amandla kaNkulunkulu kusasa. Ungakuvumeli ukuphila nje kumaphutha izolo, ungakuvumeli ukuphila kuma discouragement ayizolo, ungakuvumeli ukuphila kuma disappointment ayizolo. Izidlule izinto ezingenzakanga kahle izolo. Kunomuntu othile namhlanje othi mayihlangana nomakhelwane engafuni ukumkhulumisa, hayi ngoba kwenze njani kodwa ukhuluma izinto ezenzeka 10 years ago, 5 years ago namanje usaphila lapho. Uthi omunye mina ubaba wamakazanga ngikhulisa ingakho nginje dlula kwizolo lakho uphile kunamhlanje. Uthi omunye kube kuthiwa abazali bami benza kanje ngabe impilo yami ingcono, dlula kwizolo lakho uphile namhlanje. Ngiyakhohlwa ngasemumva ngizelulela kongaphambili. Unento engcono uNkulunkulu afuna ukuyenza kodwa dedela imumva lakho. Omunye usabamba umuntu enhlizweni yakho wayenaye 5 years ago akafuna ukumdedela, noma kufika abanye abantu empilweni abazama ukumsiza akakwazi ukumukela usizo ngoba usabambe izolo. Namhlanje ngiyacela uthambise inhliziyo yakho uyenze ibelula bese uyayidlulisa izinto ezithile ongamele ihlale enhlizweni yakho ngoba zi-occupy space ezinto ezintsha uNkulunkulu akafuna ukuyiletha. Zidedele zidlule bese uNkulunkulu ededela okusha. Ngiyakhohlwa ongasemumva bese ngizelulela kulokho ngaphambili. Ngiyacela namhlanje ekseni uqale kabusha impilo yakho, udedele abantu bobabambile enhlizweni, udedele namagqubu, udedele nokungaxoleli, udedele nokungazithembi nokuzingabaza, uxolele kwanawe uqobo lwakho amaphutho owenzile empilweni yakho ngoba abanye bayahluleka ukuyixolela mase bephila emaphutheni abawenzile izolo. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.